Abusia phone will be a kwabashonko e de abade party visu ene de arewo sempa na akopie mu e wa Cabeneza camp na afensu kuma wood actors na chese ye nua bema a chese oyi esre kwa ye pa e ba no esre kwa de a chese oya ade e ho pa e yesi confirm dodro na enim no e wo kuma wood industry no mu esa chese na ye da sore a wato ya no e wonso edo ama akoya arewo sem ye pa enye asem 20 video a e da wo screen so a o hwe e ye wa bra ofiri mu a omode na kopiem e wo Confano Teaching Hospital mortuary a chese na akoya arewo sem ye pa wo hwe kuma wood actors ni bi omusu wo hwe atadwe na otwa adwo na chese ko honom akoya arewo sem pa enya asem potantu ni a wo hwe o screen so e ya bra ye de e yesi confirm e kopiem mu e wo Confano Teaching Hospital mortuary a chese na wo hwe na akoya arewo sem ye pa e wo honom nti ye mabusuafo nyina ya akọ na chese enye asem ketua e wo honom abusuafo na ansa na si confirm e betwa ya no e won siedo no the last interview a oni Paulino Multimedia eye no o kyeremu se oyare ye pa na ewa na obo no na enye ewa ketua e ma chese wantimi po ambo ne maame amane se yare sei e na eye no na emo no ne moto no ansa na obo ne maame amane se oyare ye na osanso eyare bi ma chese yare no be se na wotwe emu be ye de ye pa chese enam so amayante asemda chese te se de wato ayanum e wonsere akoyare wosem ye pa enu nti no yenkọ ni yenkotie ne last interview on Paulino Multimedia eye ya wo kyerɛkyerɛ ni nsemu ani eye ne yare a chese eto no ene ne ofa mu nyina no okan ni nyina e wo ho no nti yenkọ ni yenkotie nsema odo bia esi confirm e de tudwa e fa ne yare ho ansa na no na make for tap send e de amam esi bronya yi se be ya wodede a na e tap send e ne be ma bronya yi aya wode esa se tap send e de sambra promo aba wo send sika no na chese yesan e ma wa kyede na fesu bonus sa wodo bia nti bronya bosumi nyina se wonya download tap send akona ko download tap send na fa de party fa your promo code send bonuses e na kyede wan waso yonso sa e betimi akabi na etimi aboa wo ye pa yenkọ ni nkotie nsema do bia si confirm e de tudwa on the last interview emu nhumi but now frame me all the time and me di nkomo na I'm fine say almost 3 months now and I'm fine say 3 months more me yare kakra me yare pa nkasa na enya asem ketwa and ohwe me kra me recover no ohwe me kra me back ni nyuma amaye no ohwe me ahun say me swati ankasa say me lose weight me yare pa na e cough bi na e disturb me tino e wa no affect me kwan bi so ma say nyoma bebre but ni nyina mu na rade nyankopon asam yare ama see no betimi a share adwuma ase na me yare na me yare ntina aye hospital fi na me nko ba bia na me windows a me treat me ho say de bia me senya ho ndin back na because for some time it didn't confuse me who confuse nti the last time I say ye ne chechekumu ye call na ma brown work no password okay and me say me hu ni nkofo no this time nti omo frɛ no ka say o ko check up o common e bi ye na me nim so yare me de one kan because na me frɛ say confuse utimi ne me kasa normal bia na to say o ye online bi nti ne bia wa choke kakra na me nim say o yare but that day me hu Crowroom first time na ye beto no me no hu say me hu no a chere the first time be share wo hono no hu say hu na confident why yare o talk as why no it's true why yare pa and one more bia man like what could you see papa ji enye sim disi but say the one thing man shida say man shida am fro bia inform say me fro ya ka chen say me yare na say say me prayer say yare de o yare a yen ton sa e say o ton o yare na nya no aduru di but say enye normal say o be yare na like o be frefren ko for o chale me yare o na say ni say but say bia ba any chance no bitia no what is we be official yare say ni say no mo be me no die omoche Jordan the no me nchen e de me ko hospital okay loud tunica be from me ko hospital all the time omo de me yare num na no
omo me nchen Jordan any Lila. Yes, omo de no omo me nchen 24/7. Wow. 24/7. Ama Jordan cry you resume adwuma like you resume adwuma na or say times we work on call location no. Your friend adwuma no onko because na me yare because me nko na me che. Wow. Obi ani me nchen. Nti ono a oto aduane breme no abetena me nchen from anopa to anwumre Jordan ko me make sure say me didi aye okay me ko Lila so say because Lila obey me. Okay. Ti Lila so be hye me ho firi anopa. Lila so mintu gate ni. Lila so be hye me ho firi anopa. Sa oba no abre me aduane no otu card me ko hospital. Wow. Everything just say sanity. Waka Jordan, waka Lila, other squad no, mega say fie no, na omo ha ke kan say na omo ba ho be hwe omba not like ombe hwe say na Jordan ne Lila no mo ye omo wo nche all the time. Other squad be bra enye na omo and omo te say na wo yare. Okay, enye obi a na nya chance ne be hwe me. Ebi frɛ me. Enye obi a na timi ba me nchen. But omo te. Oh yes, omo te say definitely mushia o set so na mo dos na mo set so na say si konfi no e dia nipa ba ko be busa say oh na si konfi oh o chale o yare o see omo te but enye obi a na timi enya chance no e be hwe me ofi but omo frɛ me e check up ni ade ba won say Jordan Lila ne de from yare na hyase na no omo no omo wo me nchen a omo nim de akubia from ahyase no to everything. Okay. Yes, nti mu ye din ni na no omo be me all the time. Lila from me fie to Lila fie, I think say be 2 minutes drive. Say 1 minute and some seconds be. Yeah. Oh, so omo there Jordan me ni ntemu twen because baby a Jordan tinu to my place no. I think say be 20 minutes drive. So kra na oba. Or me nchen. Anye say oba wu. Or me nchen like say obi eni me nchen. And me so me wana na me bono na enye normal wa say me born normal me mitimi bo wano na mani subiri me. Wow. Na me bre me ya ade a mitimi nkeka me hu me so ati my body me ya ade na ma mremremre nti no imagine obi ni nchen a yeah obe sofa yeah ati asenti o se nipa won nchen all the time so no de na o me nchen say de me wo me ma me fie no yeah say o ka so wo nchen na me ka say squad no ye doso so what I say enti why you disappointed say edu ho no ebio omo ntimi ammo omo ho amma oh yet is confuse ho mfa no nti ye nyina yenko ne yenko hwe no yenko show sa support no ebia wo ha na ye nyina ya ba na bibisa unya sa oh Debbie the chance na Jordan Lila wo mention all the time nti no me hunu say o say obi kra amma mention all the time na the first one mutimi free check it up no kwa de is enough because nipa be brain timi me won chance omo na be to aduane ama the most important is be ensremu da ku bi omo nyina ba be hwew oh Papa J na enye deal on ebi ba me nchen but enye omo nyina enye squad na etimi ba na ebi kra ante se me yare da. Oh okay. Ebi so ante se ma yare kra da so say omo hu me location sorry omo hu say me swat no ansa na omo hu say obi kra say oh emre bi me te say so yare o but hu say na omo so here adwuma all the time ti no focus no who say adwuma na wo ye no eye bre ana dian na ama ebo yare bre ana se nima bi na won yanko ho ana Papa J na bibi enyame asem physically no adwuma ne de ebrewum in a physical aspect no adwuma no brewum say un say over location crowd hu ye tell short content na ye nanti awiem ye koba ye say no brewum physically no but then no bisi bi enyame asem so na make sure no you know me twuma adwin share nsi bibia so I just say normal living and happiness you know the most important thing is say back to life benya ho de bi no proceed na wo kasa wonko a ada obusuafo o obusuafo no mo wo nchen yes o ma me nua bi mo but ade ba ko mu say me yare no man hye da mo me ma me mama ne because na me bese me ma yam hye ato mo so
me ma me nim de o mu sitie na me pese me ma yam hihia to mo so na Awurade adom na me hu ni se bia metimi to aduro se aduro bi ne be ka metimi to ntina me pese me de fear and panic esi no mundum esi de ma me de fear and panic e be de ben e be ton mo no man se da mo ma ne o me ma me kan later a me ho to me mu na me o ma si mo na me yare si o to ohu wo na o so ate no so na me nkoho wow na me nkoho kwa jana ro ma me a wo de o yare si no confirm enye me di si no papa ji but na me be se me kire se I know them say me ma me hu say imagine dindin ma ko hospital ma bi a e ka bi no ma bi si a de obeye kura no e de ayam hihye ni bibi kura beto so ma na me hu say that time no at least mitimi radio do me nipa wo bi wo me nchen a mitimi ko hospital e bia me a mitimi nante koba edidi bibia se ni se ntino me nheda enye e bia nyame fasa ma e bia nkemu ye din to the critical point and e bia nka me meka kiro mo menim say de me ye any wrong or something but how I feel no me maame ene me papa de yo mu sitie enu nti ma nheda mo mama ne se ma oba see na ekoso ayam hihye ni nyoma bi ni yomo beye no but no how much me frɛ but we pretend so we okay omo frɛ me me ni omo we dey hear me no papa ji me ni omo hwe nkomo correct ye vibe sre ma na me hye omo frɛ me na me say hye omo tori ni ye sre enti no but na me ni omo di nkomo bi a na me chense omo a ya mo fa mpaebo nta me chi o ti mo say omo na mpaebo ene kakra na Awurade adom 3940 chichiku omo hwe o yeah omo fi be hwe o oh sure yeah omo ti betan won chese na Jordan ne all the time no omo ti me ba enye all the time because we say no mo ye adwuma mo enye all the time I know they mean control I think say omo ba me ho twice or something yeah but enye all the time 3 months now we feel nyamba or twice bibisa enye all the time but phone calls there enye phone calls there na because all the time okay yeah now or girlfriends way my girlfriend yeah oh say me guys say we are na we feel no ni me nchen na o girlfriend way no ni me nchen me say e bi wo ho ba na o yare ne wa ma ho oh papa ji say boy there na dia be control ba si sie na say me o my oh say papa ji ma dey say international confusion na be of there papa ji o kwa me catch you say me control bi say wo nyi me ba je say me ni fucking o papa ji eti o life no papa ji ye system bibia e cool like normal say e koso enye bibia o mi sabat o so your boy baby o control bi enye say papa ji obi ti say nko worry o yeah baby say bia mo ba ku bia o control I fear as a girl I say o ben o yare no say nko ben o more no ni ha no ni at that time no na say issues o beef ni allegation like to come more dog in a simple but see na dey say me live in a STs bi nse papa ji say STs dey win but no only around okay no only around mo answer is kosula anya nko bibiri ba say Steve come international confusion in go say pass for baby o do ne o control bi en say anya nwa bi o say nso fa mu na ko mu tu e fo mo che o say chale e ma asem de e mo but wo hia ba ko bi na hu se na ni da ho na wo hwe ni living no on ha adwene oye adwuma oye obi a hwe obetimi aboa wa ene ni livu okay so afamu no ofo two staff no all the time I wouldn't lie e interview so na metino me papa je me minim asema e no kre no ubu se no kre da me ntimi je na wada afa ni ofa chef mo yempani for that time mi kwa so omo no yempani for chen no mo sis no so omo ye ma asem bi fa afa nyoma bi mu ntino de ye ba no de be ye no oma ya atra to for me na all the time this see ma asem de mo wu mo ni nko adwuma ho but me ntimi nka sen for ba o boy e de an be fa bi ba se obi di we ho sa excuse my words we dem fan che me se obi di basa ne de e mo abate wan kasa wonu hu ba ko bi na hu ni se ni pass me si oba we na ni da ho
o ye boy on ya akra o bro 25 now so boy we need da ho we betumi na hye bibia se no live a control na highest controller now nemu you like bia papa vima unya ya o da fie 3 months wayare osoate obi anka obeka se ontimi nyina camera so ensan acte obetwen se obe recover fully ansa na waba but o start say o pick ya na o start say o san eba be ya adwuma papa je nyame o me na de me ka papa je nyankopon enye me ma ho odin enye bibia nyankopon se me so me guso na me bo me ho modin eko hospital no mu nro treat me ho se me yo okay no na me bom pa yen so me bom pa yen so mo nyankopon so fon so mo di mpa bota mechi me bom pa yen so se erade beboa me se saade no be bia e wani free no se ye eniso ade se enhuhuma de no na me bom pa yen so nti nyankopon na papa ji e wani mu nsem no who say attack from Juma or no heat awode because confuse at a point in time at a point in time na heat be ba sa heat na oka 2024 and beyond heat no na Juma papa ji attack radio adome won to me ti heat ni esa bi fantastic sanity attack menwu back to life kakra na de bia mo asim bia make say papa ne boni bi no ebesi osoro ne asase ase a yankopon ni hu hwe wo se papa je me nine right na ya me yada o ka so na ipa na ma oda fie ma metina fie che one time bi meti won na me analyze ni o ma bi na mu se sa time ne bi anka me nine anya me ya ama ma antina fie a papa je bi kwa ba na anka me ntiwi ase wow because sa time me nine me ya no me kaina e ho na me picking o ma bi ba me sua nkrabo ne sem bi na hit na be se me di sua nkrabo ne sem no erade de bom atena ase e ma ne o ma bi e be cross e the time ne so no e no healing me a bia ye solid ti no e bi si bia papa je ya na enye kra ye aseda amanyame o fans na o mo hwe no ebi etimi ahwe comment confuse ase ye hu yi a lot oh okay a lot o be brave papa ji o ka metimi kan comment ni bi na mera ho be brave ebi so kra nim say me da so hye ebi so wa shia ma because see confuse ni o me unya ye o ze ni nyina no but I say o ye the only nkomo baby and I think that with this interview on the situation here okom hospital bills obi bia unu a oto wa na oye anase obi a sponsor of ibi mu support me okay se bi adwuma ye no eni nipa na ye na den si o do fo mo pay asem wo go ti so yare o si confuse minim da o chale ene o so jiwe na o di ato no bi jiwe na o di ato provisions bi jiwe papa je dia enyi ni pen na be but se me gina aka se ebi an support me a na me ebunya efo dodo na ete se me yare na no metumi support me ne de I won't lie to you almost supporting me nkwada papa je kana me boy no na ehu kana me boy no na nka ye me nkwa ma ho de a metumi kura nka me ko bankrupt muzinka account balance 00 what you say anyame adom no be supporting me ma me food me nuanom me nan fofo bi do say me a me so me hu kum but support no so boa ma ni o ma ye moderate ama bibi a sheda anyi hu yes e be supporting sir make situation na wa kom no ama ehun bi abo adwuma ni mo na o de bi ehun de bi mo me but situation ya me kom no papa ji eni komo situation ya me kom no bie mani woni o ma bi ho bie wani ho like sana metimi aka no mbese me detail bie but bie mani na ma me hu ni o ma bi e kire me ni o ma bi
ma mani da ho ma me hu sene me sie di ma agro bi ma me hu nioma bi ma hu omo do no omo tan enye ne sa kwan so kra se papa je nipa da enye obi ana bedo nyu enye ne do ne tan kra kwan so but ebie mani wo nioma bi ho adwuma no mu enye adwuma no mu hia oh there be say fresh boy confiance ni na akeka ho adwuma no hu abon ni na akeka ho adwuma no mu nyina aka ho okay adwuma no mu everything bibia akeka ho ebie mani papa ji ebie mani ewo nioma bi ho chese nioma bibri nsensimbo papa ji bia behind the scene na metimi ache osisi but nipa mu adwuma enye bibia na metimi aspecting it out but ebie mani but ya na asidan kera de say me empire me bon say erade mo na nipa bia say o yare a erade nyi aboafo bi mra wa akwan ma on metimi aboa na on be show mu o yare da ho mu ni ade because e painful say obe yare na uni adofo say erade amamu a uni adofo ni ade on be support uni ade in simibri yeah at a point in time na make us yeka hit at 7 na gidi na after you know or in a certain way in your own direction na say confusion wo mu a eye bedu level bi not to say confusion wo mu a eye we the comments see confusion now money doctor like so eye send a make and that na mo close pa but they do baby no say na be like isabiu at a point in time now so me na me hu ni sa asana me hu activities asana mo mbe hu bebre sa what you say first no like basset so me nim de na wo ye to me fan atade na de ko pan mpaboa ho edu bebre na me hu sa de ni bi at a point in time no kre papa ji di ntia ni san say edu me no fana na ama anye sa nyoma ni bi because oya of our own oba adwuma no oba mu fufura na osum na eduru bi otimi ka cho sisi ye wa pass okay if no ko jai obi ba no wa ba be ye okay me ba mu fufuro no me be chi ofa fufuro no me ba na so bulu me ba na 39 ena people pabo ho eyi ni costumes eyi bibia ama no fa chef eyi bibia ama no horoka ena so bulu be ye me ba na 39 ni so bulu a pass ena me be take over atade ba na be okay okay do say ofa so we ya hu ni say no baby a wedu na afide wa ya adwuma na akwa animu obagidin o ma onye sa afi o lawe o say on say okay afide wa ya matured o hu ni o say papa ji ni na training no wa anya o sa wo be fa ni o ma so easy imagine say ade a wa ambre na on sa aka o taking on a silver platter so we bibia se ne a wo pe so yes nti room se na wo ka no wo so kwa ka se na me na me be room be na menye anya me ntimi mpa me pe nyai me dey jai say afide say my head ofana na che say si wa pass nti na afene ko man kra na nye ti afide be pfo no adwuma do say ye gusu yo but yenye ni daily ti say de na mo ye no na ya na ye no abusuafo yesete hwema empro ampa nkyerema wodo asi confirm editudwa ena chese yakoni ekotie nti ba bia wo bia no nyame emfa wo kra ensie na chese mabusuafo nyina nso yakọ ewa arehosem ene ade ya atokuma wood eye actors ena afenso actresses nyina obaso a to share no nkoto afro so fa comment eto ase me dey abnu so amofama kram ye besen share ebiem. Your favorite way to send money to Ghana is back! We're excited to announce that Tap Send is back and better than ever. After a brief pause, we are happy to resume our mission of providing fast, affordable, and secure money transfers to Ghana. Don't let anybody tell you otherwise. Tap Send is working power. And remember, tell your loved ones abroad to send money through Tap Send to stand a chance to win big in the December Sambra promo. Tap Send. Papa no.